Oh, seperti. Oh. Anak behind you. Okey, anak ke. Pecut. Go anak, go. Go anak. Yes. Go. Captain, good job. Sikit lagi, halfway to go, halfway to go. Good job girls, good job, good job. Salam, salam dengan opponent, salam opponent. Bagi salam, bagi salam. Good game, good game. Okay girls, terbaik semua. Good, good, good. Okay semua. Terbaik semua, terbaik. Lari temani oleh Hunters. Wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami ada perlawanan Rugby Sentul vs D. Jadi game pertama kami lawan Sutama, kami dapat 2-0 menang. Alhamdulillah. Selepas tu pukul tengah hari panas terik tu kami berjuang lagi di atas padang menentang Sekolah Menengah Kebangsaan Puncak Alam. Kami kalah 4-0. Okay. Jadi tadi kami baru je selesai game. Kami lawan Lego. Jadi kami menang lawan Lego 2-0. Alhamdulillah, rezeki kami dapat menang daripada 3 game. Jadi orang-orang ni kami punya team. Okey. Orang-orang belakang, Good job. Belakang Kadir, Yusuf.